Haba yang rap temalaju gepekubu Yohnyan sigra di Baitul Muqaddis gepekubu Menantengku lam calitra Hababa hana pegah nit kereta Dawud hana Yohnyan tema bunyamin Urang lain yang pelara Orang lain yang beri susu Hanle ibu kana buka Ana Yaqub 12 draw Ban sinara indah rupa Menan gepegah lam riwayat Menan surat lam calitra Lam suara mamehan so Tuhan sitra yang karunia lagi gagah tat pahlawan bak masanya hana yang sah gedumpe suge mentam rakyat pansan dengan suara dum binatang di dalam geli hancur hati dengan suara Bandung putuh tangki hati dum megule dalam rimba Urang sakit pulih legan ban gemat le Yahuda ban gegusu asinan bak ruang pulih rijang siklep mata dumnan berkat Tuhan neberi anak Nabi yang mulia ban sinaro cip gagah tat Rabbul Izzat yang karunia yang lebih tan Yusuf sidra hana bago indah rupa hana bandingan barang so Tuhan sidra yang karunia cin ketena timu barat hana sapat yang menana masamanya Yusuf sidra yohnya newa raja asa Dinang rom newa kenan unang syam bak syedara necok Yusuf tumayohnyan nepetimang ule asa karena asa anak netan petimang anak syedara raja asa tak sukaan tiwah bintang ne urupa sinan ne dua dinang syam nepetimang Yusuf muda Unang grorum hana riwang tetap sinan padu masa Yang nang grorum ne serah le bak wazir yang ne percaya Wazir yang petimang nang gro akan ganto raja asa Sementara gohlom ne wo wazir jina mat ne raja Nabi Yaqub lun harito gasihan so ke ananda Nepetimang dum sinaro jerohan bago ne usaha hati senang hana bago Tuhan sitro yang karunia Yakub ne dua dinang syam nepetimang dum ananda dengan judo sinan sajan sikalian hamba sahaya Hati senang tak sukaan sitra Tuhan yang karunia Padum lawe dudoni baknyan Minah sinan yang mulia Minah tima ukanaan Pegat kenan rumah tangga Hantaji ngenang rosyam Minah kenan tima sigra Anak perumah ne basajan sikalian hamba sahaya tetap Yaqub di Kanaan pura malam lam taqwa sentuk sabil lam ibadat buat ta'at ke Rabbana alhamdulillah keselamat no tamatnya calitra dengan tulung Rabbul Izzat kaketamat surat lengkap Tuhan neberi sampo hajat katamat kisah Anbiya mengakarut dengan sisat Ma'ah sahabat kalun saja akan datang kisah Yusuf yang ma'ruf indah rupa Kisah Yusuf anak Yaqub nyan pi patut tata baca haba indahan putanyang tajita meng dalam dada ulah lagi kareng bungong agam inang le yang suka suara mangat lagi kenang mendengang sang gasing Jawa
Baklun karang hantat kenang medengang ba urang baca haba indah hatta dengame lemuteme sinan fahla sip ke ono ulun berite waring sampai ota baca wahai taulan bek nawayang dengan senda benar ta'zim wahai sahabat tahormat kisah anbiya Tuhan beri letak rahmat mengenai hormat bata baca serta tatuang dum ibarat fahla letak Tuhan karunia sip ke ono ulun pegah alhamdulillah kasampurna urang surat halun pegah male baba halun syedara ulun kalen ni bak kitab lun hikayat balik bahasa bikit karun dengan silap maaf sahabat so yang baca karena lun wahai sahabat hana cakap bak mereka lun semurat hana gat keut hana tajud lun syedara huruf rembang kabeh kengkeung huruf ruhung le yang buta bikit menan bek pun keun sabab ulun dungo raya sep kedumnan ulun pegah alhamdulillah kasampurna harap maafat yang salah ono sudah tamat haba tamat